Ũngĩrora riri na ũruru wa itũra rĩrĩa Sesoi gĩcigo-inĩ kĩa Baringo ya rũgongo, waya gwĩciria gũkũ no nduma na gĩkeno, no ihoru rĩrĩa rĩkirĩte mũciĩ ũyũ nĩ rĩa kũmakania. Kairĩtu gaka karĩa getagwo Faith Cheptui kahana ta kana, no nĩ mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 14. Kũhoterereka kwa ũgima wake wa mwĩrĩ kumanĩte nawe kwaga wendo wa aciari na kwaga mũkareri. Nyina mũmũciari thutha wa kũhĩka kũngĩ manjirie kũgucanĩria mwana ũyũ na ithe mũmũciari, ndeto ĩrĩa ĩtũmaga aingatwo mũciĩ, ũguo akarara gĩthaka-inĩ kũrĩa ateithagio nĩ ehĩtũkĩri. Sasa kuna msamaria mwema alikuja, mama ya mwingine hapo juu akuja chukua yule mtoto. Ilikuwa saa 12 karibu saa 1 hivi. Akakuja kupeleka mpaka nyumbani, akaenda kulisha. Akalisha mtoto, akalala hapo. Asubuhi huyu mama akaleta hiyo mtoto mpaka kwa hii nyumba. Huyu mtoto ukiangalia saa hii unafikiri ni mtoto ya miaka 3, miaka 4, miaka 5 ichapita, lakini utashangaa mtoto ni miaka 17. Mtoto anazaliwa 2006 na huyu mtoto amezaliwa 2006. Ukiangalia unaona afya yake sio mzuri. Nyina wa kana gaka arĩ na ciana ingĩ 6, na rĩrĩa ageria gũcokia Faith kũrĩ ithe mũmũciari, ithe akamaingata na banga gũkĩrĩkana mũtumia ũrĩa ahikirie ndendaga mwana ũyũ arererwo kũu. Penye alipelekwa kwa mara ya kwanza, mama ndio alienda Gamto, alipewa ripoti ya kwamba mtoto amerudishwa msto. Yana hakukaa kwa hiyo boma. Kama unajua huyo pipu mwenye ako naye na madam. Atake sasa akiona anaona kama ni kitu cha, akaambia ukitaka tukae tafadhali hebu mrudi. Jamaa patala uleta mpaka mahali hako, anaenda kuacha hapo na kukama sasa. Sasa mimi asubuhi kwenda kasi senda ngine kasi tu kwa tunaambiwa na ile mtoto alipatikana jana mahali naitwa Porgolu ni yako. Rĩu nyina ugĩte ndarĩ na ũhoti wa kũrera ciana ciake ciothe, ũguo nĩ arakaya agĩtie ũteithio wa mũthemba oro wothe. Mimi naona shida, mimi nataka kusaidia kushika huyo mtoto afate afya mzuri, kwa sababu niko na shida nyingi sana. Hata siku hiyo nilikuwa naambianga huyu mama, kwa sababu kutembea mpaka Kipcherere kuna hii inaitwa Plambenat ama hii unga ya kupea watoto. Kuna siku tulipea lakini hakuna improvement. Sasa nikaona huyu mtoto apelekwe hospitali, lakini financial problem iko shida kwa hii nyumba. Tena kwa hii nyumba tena iko shida ya mzee. Mzee ya hii nyumba saa hizi kila wakati hakuna ugonjwa, kuna ugonjwa mwingine sijui ni halsa, huyu mama hajasema. Huyu mzee ako mgonjwa kila wakati. Rĩu andũ a mũciĩ na a itũra maroria thirikari ya kaunti ĩtĩke mbu yao nĩguo mwana ũyũ ahote gũkenga o ta ciana iria ingĩ. Sasa mimi nilikuwa naomba kabisa serikali ya kaunti ama serikali yetu kuu, hii maneno ya community health isaidiwe vizuri sana, kwa sababu kama wananchi ya hii area hii wako na uwezo kusaidia, lakini wanajaribu kupika mahali wanaweza. Kaunti ya Baringo nĩ imwe ya kaunti iria igũmĩirwo nĩ thĩna wa ciana nini kwaga ũgima mwega wa mwĩrĩ kumana na mĩrĩĩre mĩũru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.